ngasi phong na harol gi thodang poxi ri gi to papa mana US ki billionaire amana Kuki jau singda fan Thadari international organization oriba Kuki jau fur ki miyoi singda Hungary dagi American citizen on khraba malem gi maming chalaba billionaire George Sorona sel thada duna leba sibu thugaina ba silak pani haina Indian Security Research Group ISRG gi member oiba tana ex-row officer NK sutna phongdokre wafamasi ex-row officer NK sut ki oiba akanaba interview man phongdokhibani magna makha taraduna haikibani Kuki jau furobasi Myanmar gi drug lalon bo ina India ra sangsilakpani hairiba furobasi gi miyoi singasina pak sana drug ki karbar tawduna lairakliba si malem gi thakta sel pairaba Hungary dagi American citizen onduna leikraba billionaire George Soros say mogdra kani thoina sauna drug ki karbar funding tawbani hairiba miyoi sini international organization sing the fund thaduna maki oiba personal fund kaya amal loan atuna khongbotna bo hona ba misakni Kuki jau furu ki miyoi sing India gi north east khunda sinduna ain kai ba drug karbar ma paksana sandokhi masigi makha tarak poina hauzi Manipur thukliba Kuki amadi mitei ani gi lan su drug kamari leinana satarak ko lan amani haina leba asigi akhangai singna lonari asiguma lan asida mathau habliba George Soros Christian missionary gi mingda Thailand Britain gi bank sing nongmada thugai bang angkiba singthana ba yaraba sinjau paiba mani sinjau paiba sina leba asigi sel thumbu thugai na bagi dama thawoina silaklabra haibis India gi web intelligence report na kuptana yengsinduna lakhibani haiki atopa tian ma paw mana Kuki nupi sing AR hokat khre Mare Kuki militants in state force to akan mong na landarak hiba matung law and order ngang na bigi damak district magistrate na curfew thamduna lakli ngasi goin ayu pung taruk tagi pung mapan phau ba curfew komthok tuna miyam na tangai fadaba polam sing laina na bigi khudong sa ba piki adu moina ma Kuki furki miyoi sing na phamba dukan sing hangduna lerambadi state force ki tim amana curfew komthok pigi matam loide haina khangan ki amadi thonglon sin na baiki madru Kuki nupi sing aduna yaning da phongdok pugaloina na irang horakhi Kuki nupi sing aduna more IB da leiba manga suba Assam Rifles ki gate laktuna state force na dukan thong thingna bhairaki badu yaning de haina bokakhi loina irang sagana bokhona ki hari madura Assam Rifles ki meke digi law and order inana bakhan ki hari ngasi phong ki batungan ba Manipuri se phong sing amasum thoki ba thagwa wa thok sing dagi maroi bi ipau sing miam na thamjagi ahan bada PM na Manipur gi issue tumina lesilibasi aki bagi masa oiraga sumda ba thawoni Congress Prime Minister Narendra Modi na road so gi damakta di Guwahati da sali aduga kangluki irang mayuk nariba Manipur gi matang dari tumina lesali Prime Minister gi siguma thawong si yamna kiningai oiba injustice ki thawong amani haina AICC ki General Secretary Jairam Ramesh na Prime Minister gi Assam khongsat kamari lainana ma ki X Twitter da thagalakiba warol amada haidi Congress lusingba sina Chief Minister N Beren busu target tawraduna thama pan suraga Manipur gi issue si gi matang ngasi phawba Manipur gi Chief Minister na Prime Minister ga unaduna wa khanaba leitri Prime Minister na Manipur gi issue gi matang tumina leisilibisi Manipur miyam na chathaba khwai gi sumdaba thawong amani haidi Congress ki senior leader Pawan Khera na hakibda Prime Minister Narendra Modi na Assam na khongsat pangtho e aduga mamang sei gi me thadi gi hona kangluki irang mayok nari ba Manipur da dinga si phawba khongsat pangthokti Assam gi Chief Minister Himanta Biswa Sharma nadi nakidama sopper ama book tawba ngami adubu Manipur da hayeng Guwahati Imphal paigada flight singi list masidalere Prime Minister na Manipur satnana ba Congress na booking tawbagi mathau taba lairagasu khangan biyo haina Congress lusingwa sina maki X Twitter da thagalakiba gorol amada haidi Congress ki meke digi Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi khongsat pangthok taba sigi matang na yamna kana criticize tawbagi thawong si leptana sathari Congress lusingwa Rahul Gandhi gi Bharat Joro Naya Yatra Imphal launch tawkiba adudasu Rahul Gandhi na BJP na leiba sita sumdaba thawong sing sathari haina phongdokhiba leirabani atopa paw mana leikidraba khabagi yumda selgi mating pikre Lahori singi yum saragani boy Mamang tha Janawari kunthra Imphal West ki kautruk maning sing the Kuki kulai pai bising satharak pa attack ta laikidraba Imphal East ki sagol tongba mamang laikai digi maisnam khawa allies ibomsa seikun humde apokpa Hemanta gi yumda isam gi president oiriba social activist nongthongba boy allies Rajendro na satuna imung manung gi mateng oina ba haiduna sel gi tengbang pikre Social media da laikidraba khabagi phibam soklaba yumgi footage thagalakiba du ubada ngasi en boina hakthengna laikidraba gi yumda satuna angamba selgi mating pikhi loinana khabagi lehori be imung manungi yenglaga yum ama aduga phibam soklaba makhuragi yum adusu atopa yum ama puna yum animak CM gi miyeng makhara magna asang senpham
पुथोक्तुना सारगने हेने थाजबा पिरमखि युमसिंग अदु खाबगी लाना थोरम लोइबगा साबा हौरगने हाइदि अतोप पावमन इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाइबा ngamnaba अनौब थौसिल IMC ना कोनबा मफमसिंगदगी प्रॉपर्टी टैक्स खोमलगा थौरांग हौख्रे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC ना कोनबा मफमसिंगदा लैरिबा मियामगी लनथुमसिंगदगी टैक्स खोमगनबा थौरांग पैखतपा लोइसिलाकदौरे IMC ना कोनबा मफमसिंगदा लैरिबा लानाय अमसुम लाइंगाकी लनथुमसिंग सर्वे सथदुना अकुपा डाटा सिंग खोमजनबा लोइख्रे हाइदि पाउक्सियसना फंगबा पाउन हाई इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन की मखादा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS based 3 dimensional technology सिजनरगा कॉर्पोरेशन असिना कोलिबा मफमसिंगदा लैरिबा लाइंगाकी अमसुम लानाय लनथुम खुदिमकी ओइबा प्रॉपर्टी टैक्स खोमगनबा थाबा असि पैखतपा हौरखिबनि हारिबा खोंथांग असिगा लोइनना कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुंदा गेजेट नोटिफिकेशन अमा थोक्तुना दी मणिपुर म्युनिसिपालिटीज प्रॉपर्टीज टैक्स रूल 2019 असि सतना बाउख्राबनि तसिंगबगी ओइनदि रूल असिमक्ति मणिपुर की म्युनिसिपल एरिया खुदिमक्ता मसिगी रूल असि सतनाहनगदबनि खोंथांग असि IMC की मनुंगदा अहानबो ओइना फैखनबा थौरांग असि लोखलकपनि लोइनना हाउजिक फावबदा मसिगी थौरांग असि सादा मारफुदी सेम साबा लुसिलकलि हाइना पाउसिना हाइदि पैखलगलिबा प्रोजेक्ट असिगी मखादा IMC की मनुंगदा लैरिबा लाइंगाक लानाय मियोइसिंग अमसुम लोइसंगसिंगा मरि लैनबा लम ओइरबसु युमकै ओइरबसु इंस्टिट्यूशन ओइरबसु मखल खुदिमकि लनथुमसिंग असि GIS mapping तौगदौरिबनि IMC की मनुंगदा लैरिबा लाइंगा अमसुम लनायगी लनथुमसिंग असि मसक खांदोकनाबा सर्वे सथबा लोइख्रे हिराम मसिगा मरि लैनना अथुबा मतमदा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मैकेदिगी नोटिफिकेशन अमा थोक्तुना सर्वे अदुदा थेंगनरिबा लनथुमसिंग अदुगी मापुसिंगना सुमी नत्रगना लाली हाइबदु क्लेम तौनबा थबक लखोलकदौरि लोइनना मियामनसु सर्वे रिपोर्ट अदुदा यावरिबा लनथुमसिंग अदुगी असुम अरानसिंग अदुगी क्लेम अमसुम ऑब्जेक्शन तौबा यागनि हाइदि सदखिबा सर्वे अदुदा लैरिबा लमसिंग अदुगी मापू कनानो लमगी पाक चावबन कयानो पता नंबर न कयानो करम मखल की बिल्डिंग सिंग सारी बिल्डिंग नत्रगन युम अदु करी ओइन सिजनरी युम ओइन लैब्रा दुकान ओइन सिजनब्रा बिल्डिंग सही क्या सुरे हाइबन सिंगबा दु कुबना सुगाइना ताकली GIS mapping तौबदा थेंगनरिबा डाटा सिंग अदुगा सर्वे तौबदा थेंगनरिबा डाटा सिंग अदुगा पुल्लगा दी मणिपुर म्युनिसिपालिटीज प्रॉपर्टी टैक्स रूल 2019 असि थबक ओइना ओनथोक्तुना मियामगी प्रॉपर्टी टैक्स खोंगनबा थबक पैखलकनि खोंथांग असिगी मखादा मियोय अमना माकी टैक्स अदु कया यामना तारबगी हाइबदु ऑनलाइन की खुथांगदा होट याहनबगा लोइनना टैक्स अदु ऑनलाइन की खुथांगदा थीबसु याहलगनि लैंगा अमसुम IMC की मैकेदिगिना GIS mapping असि 3D ओइना पैखतपा ओइबना बिल्डिंग अदुदा करी अहोंग लैबगे अनौबा माथोलसिंग हाकतप्रा बिल्डिंग सिदोखिबि यावब्रा हाइबने सिंगबदु यिंगसिनबगी खुदोंसाबा फंगनगनि हाइदि लेबा असि अयाम म्युनिसिपालिटी सिंगदा प्रॉपर्टी टैक्स असिना मापुंग ओइब रेवेन्यू रिसोर्स ओइनरिबनि मसि इंडिया की म्युनिसिपालिटी अयामबदा पैखतनखरे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असि मसागी ओइब रेवेन्यू लैजदबना अवाब क्याम युनरि लैंगान असु मखोइगी ओइब अवाद अपासिंग असि मेनखतपा ngamdana लैरिबनि मणिपुर प्रॉपर्टी टैक्स खोंगटपगी खोंथांग असि लखोलमदबना IMC न मसागी इनकम जनरेशन तौब ngamlamdabani मसिगी प्रॉपर्टी टैक्स असि हेक मपुंग फान IMC न सादा यांखैगी सांग फावबा खोंगटपा ngamba matamda sahida lupa crore taraga manga dagina kun फावबा खोंगटपा ngamgani haina panari मसी हेक खोंगटपा matamda corporation asigi salary expenditure da natana establishment expenditure फावबा मसाना पुजबा ngambagi tangkak amada lakhanma ngamgani haina पाउसना मखाताना फोंदोरखली हाउजिक लैरिबा फिबम असिददि IMC की ओइना अराकपा सेनफम कुदिमक असि स्टाफ सिंगी तोलप पिथोकपा फावबा कोनदबना सखत थौरांगी हिरमना थादबा फावबा ngamdana लैरिबनि खोंथांग असि लखलकपना इम्फाल मनुंगदा लैरिबा बिल्डिंग सिंग असि सही क्या सुरे मसिगी मपुनसि कयाम लैरि हाइबना सिंगबा दु लाइना खंगदोकपा ngamgani haina पाउसना मखातारि मरमसिना खोंथांग असि माइ पगननबा IMC की मरि लैनबा सिंग थवाइ याउसिना होनाबा तंगाइ फदे हाइदि मखासा थरकोइना सनालेबा पाउक्सेगी ngasiगी सनालेबा की मापाउ मैमदा सेंजगे तनिंग लरोइदा पांकौदा कौशली पांगसत सतली खुत्ती याउदे मणिपुर की इरांग था मपन मपुंग फारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात पुनिंगी वासु इरांग मनुंगदा मपलक्ति सुख्रे नमित चनी गो हुमद्राग निपान सुरब इरांग असिगी मतंगना प्राइम मिनिस्टर मा की पुनिंगी वा नत्रगना डबल इंजिलेंगा की ओइब थौरांग अमता हाइद्री मसिन मेंदुना लैरी अखोगी चीफ मिनिस्टर एन बेरेनदी प्राइम मिनिस्टर नुमित खुदिंगी मणिपुर की इरांग असिगी मतंग येंगसिली मुनित तौरी हाइखिबनी तौरमगनी लैंगाक मपुनी अदुमनदी ओइरगा इरांग असि हेक हौखिबदगी यूनियन मिनिस्टर अमत स्टेट असिदा लाखिद्रे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेट मिनिस्टर होम नित्यानंद नुमित खरनिगी लकलंबदी
Laiki Male, Mausagum, Oirabadi, Taragani Suba Lok Sabha election gi Mangoina, Union Minister, BJP gi Makok Tongu Lusing Bakaya, Mari, Lak Lagadabani, Assam Powadi Prime Minister Yorak Redana, Manipur Gidi, Irang Manungushida double in Zelengaki Minister MLA Sing Delhi the Pankau the Kaushili, Kaushilabani Namakosu Pankshata Sali, Tazabakia Pirakle, Lautui, Yengsili, Honari the High, Kuti Yaudi, Housing Suk Numai Katnari, Shinari, Shoknari, Central Forcing Su Adum Marai. Thazaba Piragliba, Hainaribasi, Taningdre, Kari Hainarakli, Adunati, Lengaki Angamatagi Wakanana Su, Taning Leroidra, Haidok Nava, Namdabiwani. Union Home Minister Misan, Kaukshilakpadi Minister and Beren Hokiba, Irai Numit, Tasigi Anida, New Delhi the Passion Cre, Matangi Numita Home Minister Unari High, Istedasi the Tok Living Sagi Taudo, Iranga Sigamari Lenana, Wapum Kya, Kanakibatana Home Ministry, Gimaku Pongba, official singers Unaduna, Wakanaki Haina report on Hari. Asum Arandi Kangi. Mamang Tha Janawari Taragamatudis Home Minister Amit San Kaurakpadigi, RDNPR Minister YKM San, Medical Minister Dr. S. Ranjan Amasum, Education Minister Thoksam Basantu Kumar Delhi Desaki, Madugi Mamang Janawari Mangadigi BJP Manipur Pradesh ki President S. Thadari Vinalusingba, Party ki Thapu Basing, MLA Khara Yauna Delhi da Satkimale. Makoigi Misandi Security Force Unified Command ki Chairman Homes Puribas Minister N Berena Uhengadabani Haina Taksinba Oiramale Adabu Kanamata Unaba Pangdana Halakre Hainasu Pongdo Nakibataki Mamang say English Aniga Kungo Humdoigi December Amada Sub Minister na Delhi Digi Halakpada Tambal Sanglin Impal Taram na Uki Madumagna Kariguma Maruiba, Masangoiba, Irangasi Warroisin Oigadaba, Pora Mamadi Leramgani Haina Tazana Kibani, Adobo Irangasi Lucinaba Marilena Kudimaka Wari Saba Hore, Haina State Minister Ningsing Batanatana Congress Party the Onshinduna Saki, Aduga, Pangto Kodaripu Lok Sabha election, Manipurigi, BJP, MP, and Putukta Yadiaki, Miamna, Tamlamat Hazabaga, Haidorapo Wanga, Kayada Kenakraba, Ashidabu, Taning Lamgadaba, Ashibu Kananone, Tiba Krawaga Mali. Hanakta, Narang Nahal the State Minister na Satlubadu the Miam gi Apam Bakang Iranga Sigimata na Senta na Warep Amalarok Lagani Hybigi Tazaba Piragliasini. Isteresigi Miam gi Apamba Aning Bahibisidaniko, what a wedibisi. Isteresigi Miam Hybisida Sarol Surol Kiadi Awana the Mating Pang Naduna Saro Murona Duna Mineragli by Yellow Mi Maite Nagam Maite Pangal Amadi. Kongzai Purupuna Conchilibani Hainalaunari. Aduna Miam Apamba Hibis the yellow me Purukudimaki Apamba the Soidan Oiganin. Amabu Oirabusu Miam Apamaki Matung in a Tabakara Disung Soidan a Tarolagani Hibiki Tazaba the Pirakle Hiretana. Adobu Kadai Pava Arepo Oigado Ribbon Hibisini. Tagatlaga, the Kipizabigi Tawong, Namok Pizaraga, Alang Tiembagi Mawong Manaba Tawong Sataduna, Kaido Kaizengi Puram Yatlabadi Madu Apabu Oiganin de. Union Home Minister Amisan is the Minister N. Berenda. Pautang oina thazaba pirakli haibisidi lairadana Amit Shah masamang impal paumising mamang na su the lariba group singna ground rule thugairabadi action lawgani haikibadu mamang sahi English ngani kungo humdoigi zone ama sagol senumitani ngasidi thani pan suredana action lawgadi lairadana makoibu free thari Central Force na su hawdo na nga saba yengbado na yengli Manipur lenga kidi su laukthokre handokre makhatabadi center gi khuta lairi haina di Minister N Berena mamang tha Janawari tarukta Moirang Police ta pangthukiba thauram amada laukthokre masida su natana ruling gi MLA kuntragani pan rom na su makha sathararoi haina warep na ba lekhi male ruling BJP gi MLA mari su tongana Union Home Minister da su tokna ba wakat ki basu lekhi CSO mayam na su gi matang da mod kya pina ki bataki Punama si laiduna su angamba sing khut amata thadri karigumi state cabinet na lokiba warep adu lumna lawrabadi amadi mapung phana thabak to onthoklabadi su da lairibasi India lenga amadi su do khuyak pi kiba kukila horuptu khakto ngaide aduna ra khangde Central Force na khut thadana hawdong na nga saba yengba dawna lairibasi amarom state lenga na su dagi handoklabasu state security force amadi police the unified command gi makhada leibana command asigi yathangna lumna lokhom thui Swai the state lengak state minister N Berena Lusing Liba, Council of Minister ki Sakti Pumba, Union Home Ministry na Passion Krapazala, Indian Constitution ki Article 355 ki Makara Manipur da internal emergency tham krabani habisi sumgata pamale. Punama si double engine lengak Lusing Liba BJP ki political drama ni haina launari. Se Minister N Berena Pam Thadok Saragi haina Rasbo na satpada nupi sing na thingi bada state minister ki Yam Kraba. Z category ki security gi ka natraga na personal singna karisu tawbangam khidaba
ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ MLA 38 ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯈꯨꯌꯦꯛꯇꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯂꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ BSF ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤ आर्मी कलम अनी केसपर गरी मरी थाजिंख्रे मखल खुदिमगी खुसु खुलाई सिजनगनी स्टेट फोर्स ता अवार्ड खुसु खुलाई नौमई मरुन सिंगबा पीदुना मतेंग पांगली IGP काबिबना मोरे ऑपरेशन हाक्थिंगना सुपरवाइज तौख्रे जॉइंट कमांडो सेंटर अमसु हांख्रे मफम खुदिमक्ता सिक्युरिटी फोर्स सिंग मिटना सिंगना लेहनख्रे नोंगमनिनी सिदा मपुंग फाना लक्षण मंगमलगनि हाइबगी थाजब लेसिनी वाफम असि कुलदीप सिंहना ममांग था जनवरी 13 लाउथोखिबा ओइर माले मीडियादसु फोंगनखि हाइ ताबदा कियादा इसंग थोख्रबा वाफमनो थबक ओइनसु तौरंगनि अदुमनदि ओइरगा मोरेदा दुकान फमलिबा मियेसिंगना मोरेदा पोस्टिंग ता पुलिस कमांडो यावना स्टेट फोर्स की पर्सनल सिंग इसिंग यावना साना थनबा पोचे यमता योनबा यारोय कनागुमना करिगुम योलमलबदि आकपा सेराक पीगनि हाना लाउथोखि असिदसु नतना मोरेदगी स्टेट फोर्स लाउथोक्त्रिबा फावबा इवनिंग बाजार की दुकान सिंग थोंग लोनगदबनि हाना विलेज वॉलंटियर तेंगनौपाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन लाउथोक्किबा अदुदा करिसु तौबा ngamdana uri IGP amana lusingba मोरे ऑपरेशन ना कामदोख्रबा जॉइंट कमांड सेंटर थोंग हांग्द्रजाला मफम खुदिंग सिक्युरिटी फोर्स मिकुप नोम सिंगना लेहनख्रे हाइबदुना कदाइदनो नुमिनिनी हुमनी सिदा मपुंग फाना लक्षण मंगमलगनि हाइखिबदु अशीरा हाइबु होंके हांगनरक्लि पाउखुमदि फंगलोय अखोई स्वाइगिद नते मायो लेंगा किसुनी प्राइम मिनिस्टर ना तुमिन लेरक्लि बिसे था मापनदि सुरेदना अमित शाह पुलप सिनरमबसु याय माना तौबना फरे हाना लौरमबसु याय हंदक्ता परीक्षा पे सरसागी थौरमदा माहिरोय अमना हंकिबो वांगी पाकुमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाइखि हाइना मीडिया दा फोंखिबदि आईडी सिंगनबा लाकपा मतमदा ngaiduna tumduna leithokpa amasum masa matumda phibam fagalakani haina khanba tawte आईडी सिंगनबा खुदिमक सिंgnei sini मसिना ताकपनि मणिपुर थोक्लिबा थामा पंसुरबा हिंसागी इहौ सेंटर की लेंगा अमदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिंगनबनि हाइना लौदे हाइबा ताबनि अदुना चीफ मिनिस्टर N बिरेन मणिपुर की BJP MP अनि पीदबा यादे हाइना फुंगदोखिबा ओइरमगनि आइखोइ वाखिगदौरि दिल्लीदा पांखौ कौक्सिंदुना पांजत चटलबसु असी हायु अदा हायु हाइना पाक्ताक पीरगा थादोरकपा मानबगी थवोंगना लेंगा असिना पीबा थाजबदा मियामना थाजखिगदरा थाजनरमगदबदि मानदेदा